Loron dia malu harenai ia relar no musi reliur. Amutu ko hau de lundu gusmon saver ia programa banyak spesial. Bai disang uhin loron yang ita seda dalia ho ita nia banyak spesial maluk timur ruang ida nebe holaran luak nebe durante ne fo ajuda halo atividade caritativa bai tene maluk sira nebe precisa tulung. Liliu bahirak nebe vulnerável teves. Se ita acompanha ia media social mau ne esforço tomak tulung itene maluk sira ia liliu ia capital dele. Atau atene klien litang atividade caritativa saída mak mau ne halona mai ita acompanha mutuk. Loron dia mau. Loron dia. Ano ita dia kalai. How dia obrigado. Agradeço teves também te bele marca na presença ia estúdio mini televisão Timor Post bebora dele. Antes o de fahi te bot experiência ba público ba baharena insira ia railara no musi railiur. Antes ita tama ba perguntas sei acompanha de tia media social how nei la rona experiência ne bete bot ia I balu mos da rumah mau ne semak bele fahe bele ajuda emane sane mau bele halo introdução para bete bot niang Dia obrigado. Hananaran Januari Suarez, Babam Bolu, Rio Suarez 88. Depois House Municipal Auteng, Husi Posto Administrativo Lur, Suku Barikafa, Usuasu. Hau ia dili hanesan funcionário ba Centro Nacional Chega Sense. mau bele fogang barang ka foi imaginação itu amba público kono ba itu buat ni família rasik tamba apoio sira nesane ema sira ne belaran dia ko bel halo atividade caritativa sira nesane. Pergunta dia tebes how si família nebe mak kiak kibit like mos moris mai hosi inangama nebe mak fai malu how iha amia mutuk nenghat how ia aling kembar rua inomos ida nebe tuirha mabe infelizmente sira na intolo mate hotu baseia ba experiência moris nebe mak morok tebe se passado. Então, butira nebe maka kair meeting maka educação. Educação ne nesan chave da bahau atau bele lokyo da mata nebe ma chave hela, taka hela. Então, momento especial se nebe ma honoris ne estuda ia parte ia escola nebe maka dia actives nomos hoida ne mak to ia momento ida hau center yang hau bele tulung falau ne maluk sira seluk ia timor hau bele tulung. Então agora ida nemak saya nesang lição ida ou fundamental ida nebemak hawa karak ajuda duni itane maluk sira. Mau bel explica itu quando vai tebut ni estudo processo estudo durante. Ya. Hanesa haudehan kata edukasi básica iha Los Palos foi em SMP Mosianaba SMA halo iha Fatumaka. Hotu tia remata tia Fatumaka, claro que quando estamos Fatumaka itane não é cara sai padre. Ao momento na ba los dunia cara sai padre salesiano. Mas be ia questão balung ne be maka hau sai fali no mos tama fali ia Ordem Franciscana Capuchinho ou FM Cap ia lalea. Ia na ba hotu tia ia 2008 hau sai. Usik tia ordem dane ao serviço ba iha Dili International School DIS ya momento na ba afonha remata tia haunia serviço na ba hau ba escola haunia S1 iha Yogyakarta Indonesia foti iha mining engineering ou teknik pertambangan hotu tia na ba hau mai fali Timor iha serviço iha East Timor Development Agency ETDA anesan supervisor ba francesi na nebe serviço ba hotelaria e depois susina ba ba serviço iha Ministério Finanças no dar oficial ba treinamento railior hotu sinaba ba falfotia ni S2 ia Bandung foi focoliu ba desenvolvimento recurso humano. Pois mais fale, serviço ba NGO internacional, foi assessor iha Ministério Interior e recentemente o serviço no dar
gestor ba projeto de desenvolvimento museu e Centro Nacional Chega, o CNC. Relação com condição muris ni beta bot e o insama kita bot bela ultrapassa processo estudo na rasik. Pergunta nebemak diak, hau sinti da nebele saya nesang exemplo o banati nebemak jovem sira nebemak hanoin katak ai ita osang la iya bosir la iya ni tela bele. Idaret mak hawakara kuliah katak hosi parte governo ni sira fo bolsa estudo barak. Dependeret ba individual. Se hawakara sai botida agora dana hau tenki buka o esforço ang. Então, ia momento na ba hau esforço ang hetam bolso. E então bolso dane fomai hau hodi hau bele ba foti S1 no mos S2. Dadang ne hau mos aplika hela ba ia bolso estudo S3 ni ia Australia. Hein kata kidane bele liu então hau se completa hau nia S1 S2 no S3. Mas bem hau tu dia net kata esforço ne tem que ser ida primeiro fiar ang e depois segundo mak tem que buka meios ne be mak parte sociedade fo o governo fo mak bolso estudo ne be mak ia dalam itinerai. Hoidane ida selok maka tem que hakarak dunia tu muda tene moris ba meruani. Seta hakarak pasti ia dalang ne be mak se fo bait. Significa tem que pessoal ne be hakarak continua sini estudo tem que a vontade buka tem que paciência. Los teves vontade atu estudo. Atu foti gelarga atu muda morise tambah ita tu atualiza ita nia background antau ita persija atu ia vontade ba estudo. Ya. Dia mau ohing mau tem mau ninara mau Januário Soares. Mais ou menos hau bele bolu mau Janu mau Rio Soares. Rio. Agora ita tama ba assunto específico liliu atividade caritativa ne beta boto halo ba ita ni maluk vulnerável sira. Se ita acompanha media social ita boto rasik hulan sasam faeto ita ni inang ama sira ia fo ne saída mak motive ita boto halo ação caritativa irak ne. Ação idane lolos ação eu contatiana ne baseia ba experiência moris. Na hauliu tiene experiência hahang la iya, ropa la iya, hela fating la iya. Ida nema saya nessa base ida bahau, tambah sama asang ida ne hau tenki halo. Mas momento mos ia COVID ne tempo, emasir la belfa ansasang, emasir ninia hahang la iya uma, lilu estudantes sira. Então ida nemos saya nesang o hau tenki tung hodi ajuda lai tambah momento sira ansanene anessa momento nebe acontece bahau ia tinang hirak liba. Então, hau tumba diretamente ao aresir se precisa duni, então hau ajuda sira. Motivação idanemos, tambah idanemos hau posting na social media. Então, hirak nebe maka experiência, sini vizinho sira experiência vida ansane sira chat bahau den mau karik bele mai hakat mai hodere família ne ia ne sira morisa sane condição sane depois mau decide hodi bele fo tulung. Mai be hau tu dianet ba público katak area ne be mak hau bele to tambah hau la ia transporte tingke aluga então dili maior parte Hera Likisa Atauru Ermera nomos aileu. Dalam barak bos ema hari ini di media sosial ema anoin kata mau ne kita halo asam karitativa nessa neta mau ne kita ema riku rumah karik ka mau ia serviço dia ou serviço ia estrangeiro rumah como fale for ajudas betene maluk sir ne Botira nema ita persia atau hadiah narativa dane tambah ita tutulung ita ne maluk sira la significa ita riku o la significa ita osambara ita tulung tambah ita ia experiência liona situação ne besira dadaune hau la os emane be ia osambara mebe hau iha vontade atu hanso imondia vontade atu fotulung vontade ne baseia ba experiência ne be ma hau leutiana hamutuk ho hane moris hosi família ila be ladundia ba hare ba maluk sir ne be ne situação então hau karak fotulung hau fotulung hosi bot ne be hau iha significa saida hau persija be kopuida
atu hemu, mas bem hau maluk persia mos atu hemu, antau tem que fahe stenga. Laos hau ya rua be hau fahe ida lai. Hau persija dunia atu hemu. Então, bot nebe ita fotulung ne, bot nebe ita mos persija atu usa. Mas bem ita rona ita ne maluk persia, enta mos fotulung. La significa hau ya sambar lai. Osang hau persija atu hang hemu ajuda ne família. Mas bem também ita ne maluk persija hau liu tiene situação na ba, então ida nema halo sai hakal ajuda. Significa ita bot na experiência moruk nebe ita bot asoro ye moris lor nia mak motiva ita bot halo asaun karitativa bete ne maluk sira nebe la iha força Exato, ya, los. Ba perguntas turmai. Ita bot ni asaun karitativa hirak ne dalam rumah sempre tahu iha media sosial. Dalam barak ema nebe hanoi positivo ema yang ni dia agradece tambah ni bele tulung ema seluk. Mas quando ia hanoi negativo ni bele hanoi katak ne dalam rumah buka oing tambah asam hututu nebe ita bot halo sempre monrio halo sempre tahu ia media sosial insai ita bot ni nia hanoi ita bot ni expressão ba assunto ka situação sira nesane. Dia teves agradece ba convite ne hau karak meluruskan ne hadiah narrativa conceito ne bemak público hare mai hau senter yang ba ia social media ne hau puas tambah ya riung ne bema fo apoio mas be ya ida rua mak sempre ya narrativa dane bahau le problema mas be hau kar meluruskan det katak favor botida hare itene maluk sira ni condição labele hare bahau tambah sira itene maluk sira vulnerável tebes dalam rumah aihang la iha dalam rumah sira hamlah sira kesikabun det. Então, também sama que social media saya nesan meio sira bel hato mensagem vai ter maluk sira. Também ita bele usa social media ia positive way. Ita bele bolu ita maluk sira ia Inglaterra ou ia Austrália ou ia Korea. No mo sira larang hodi bele fo sirnya limang, fo sirnya tulung lihu sihau ou diretamente ba iha ita maluk sira. Da rumah sia uso dia mau tiane helane be tia helane favor bot balanso itu sira ba media bal dia ami hare mau postine helane be ami tol reportagem então sira ba halo reportagem ya tamane ma hatu dia net kata labele hare kona ba hau se hau buka oing karik hau bele ona sai ministro Roma o ema bot Roma mai be tebes duni ita karak hatudu itene maluk sira nebe mak persisa vulnerável tebes ba aihang ba hatais ba helafating atunune sira bele sente bosu ia lorong ida sira ham nasa fali katak moris ne diak tebes ita yang mong alim barak nebe maka fotulung ya significa asaun sira nebe ita botau ia media sosial ne atu convida atu motiva colega sir seluk ema seluk nebe la consegue tumba direta sira bela halo asaun nebe hanesan. Exato. Tambah ia balung nebe masa por exemplo chat pa hau de mau hau karak fotulung mai be hau tempo la atu lao nebe me fodet ba mau hatoba mai be mau la bele teme am nenarang em social media. Halo ba hanesan bot nebe mak nonok det maromak mahatene se mau posting ona social media ami hatene mau laona. Tambah ia balu nebe mak dalam rumah sira atu foma silatin atu fobase. Taung hau tu dihanet kata imi maluk sirnia tulung ne la kon leet det la monu leet det mai be se foba itene maluk sir nebe mak persia tulung. Tambah ne mak ha convida na fating depois de hare itania conversa dane atu loke na fating limang ba itene maluk sir persia. Mau atividade caritativa ne durante ne ita bot halo na ia nebe no ajuda ne mana hira. Se hau belele yang ita quase 2.000 pessoas, ya. Família Lubukida, Rosila Bariki quanto ofere catuas. Hanessa audian kata ema vulnerável ema feri catuas, labar feto, nebema com a violência, ema deficiência no inclusão. Então, idanema ita karak cobre itane tulung ne basira. Bahirak ne bemak bele tulung ni ang
haulaos den lakoya tu ajuda, bebe se imi bele support emniaan imi se bele. Imi positif vibes atu la boing. Agora itene maluk barak ne bema yang dia vulnerável ne sira la bele basirne andet mo sira la bele ona. Então idanemag ita persija atu futuro. Ya. Durante itu bot ninia apoio caritativo hirak ne lisaun saida ma kita bot hetang husi asaun sirne. Lisaung ne bema ka ita bele heta maka iha lisaung positivo anesa mong aling. Relasaung entre timoroang ba timoroang. Ita haluha kata seulo kita kanta timori re tas feto to tasimane railun to raiukum ita la bele hafahe malu. Bot ni bema ita iha, ita sempre fahe ba malu. Ia railiur kuno ita sorut timoroang metang fuk be gelombang kuliah tetong ni ita mesak mong aling. Si railarang ita bele kokohan sane. Railiur railarang ita hamutuk o si asaung ida ne kikuang may beko impacto bot ba ema ida. Kari ko fo ni 50 sen o ni $1 ba ola vale botida. Mas baha ni malu ida ne vale mundo inteiro, mundo toma. Sira bele hang, sira bele toba dia, sira bele hola ai hang. Então, ninia lisaung ida bot tebes mak lisaung doming. Lisaung relasaung timoroang ba timoroang. Limang nebe loke na fatin ba timoroang ho timoroang. Ida ne makawakar hori uluk hori wain timor mesak mongaling. Ida ne kita tengki lori ba oeng na fatin. Atu ida nebe kona moras idan sempre fo ulungat ele hambre kamu tu ko ita la ba oeng. Haluate questão social o rico o que haluate mesak ema boleh amuku det ita tu mesak amuku favor botire ita saya amuku nebe mak hadomi malu. Então ida ne lisaung nebe ma fo mensagem nebe hakar fo husi atividade nebe ma hawalo o habelia missão nebe hawalo. Obrigado. Maluk sira ne sedet maksai alvo ba asaung caritativo ne tamba dala barak mos se quando simulet informação husi ema selu ema bele dan ema da rumah sira iya mas sira la tete kata sira iya mabe sira kontinu husu karik husu ajuda ba mau o insama kita bot bele teta kata o ema ne vulnerável duni ema ne iya duni necessidade ka ni precisa duni atu hetang tulu husi kolega ema selu Dia alvo ba asaung alvo missão ida nene maka onya dia maluk sira vulnerável ne feri katuas nebe maka ni wan sira mate hotu ni wan sira husikela o feri kida nebe ni lain mate hela o katua sira nebe ne feng husikela o labarik sira nebe vulnerável ema ho deficiência no inclusão o sama hau bele fier kata ema sira ne persia dunia uluk nanaing asa ing hau temi tia ona kata hau hetang mensagem husitane maluk sira Karik emane representa ema selo, então how começa a fiar. Por exemplo, ia família ida nebe persieta bot ne tulung. Karik mau bele mahare. Foto mane, uma condição uma mane ema tiune ema deficiência ne uansi ema deficiência. Foto mane, então how husu dadau, how dian sabdo how tumba. Ita maklori how ba, ok? Então emane hakarak loriba. Mas por exemplo dia mahau persija los itane tulung. Ita bot ma usar asik social media chat ba se entah dia senune ita bot dia lai kondisão saída. O kondisão anton desculpa haula bela fotulun tamba ita bot laos ema ho vulnerável. Laos dia haula koi mebe ema sirne be persiane liu ita bot se ia. Hau fier kata ita bot bele. Tamane ma albone ema itane maluk vulnerável sira. So inteme fere katuas labarik ema deficiência no inclusão. Mau bele conta experiência ituan durante tabot ninia asaung caritative ne. Experiência saida ma kita bot hasoro ia. Tamba la fácil ba ema seluk halo asaung ne bot halo. Experiência barake dalam rumah italu ida ne makau dihane kata italuga emane kareta. Depois ia meti out habel diang. Ami lori sasang umania saiba meti out for basic for sa fatuk lenuk ya meti out ne ami saela ami faila sasang ami haruka tiu ne para tiu be kar grand max ne para
ami tuang mai nila ihat yauna nia halai tia tia udah be kar tamai ami Parece yang ami sa dalam rumah mai be ita seita aluga ita selo ita Persija hein tohotu los kalai mai be idane experiência ida selo ida selo dalam rumah ita ba emane la iha asan ba tia bamai emane saitia la rumah ita noen dia san dipermainkan eman sang halimar fali buat sernehotu idane nia impacto negativo mas nia positivo ida mak kita sente duni situação asau diang kata ia tia ida nebe mak simo aihang usi terça-feira aihang nasi kotak ida quarta ni han soring quinta ni han soring sexta ni han soring sábado se ia bane istiana mas nesse atuhanda ne então sai da metabele halo hawa tu kuliah det kata favor buat ida agradece buat nebe mak ita ia tambah itene maluk sirne ba aihang det husik nasi kotak ne fahe to balorong hat no ular tiana no atona no isona ne se atuhan tamba ema itane vizinho se la os folor lorong masira ia sira fae masira ia ita paciência hare malu de Kari kita experiência selo nebe itu bot hasor exemplo nessa tia ho ni katozong ia hera no faten ser selo nebe kari hasor situação nebe hanesan. Cada família ia ne caso ne bela hanesan. Claro que Morris ne asal yang dia kata la os ema ita hototo ia problema Morris. Então caso bar kan saya avó Simão no avó Maria ne be maka uang na hat mate hotu depois be sa sirneiro de depois avó Simão depois mate tuir agora ela avó Maria. Jadi difícil, exemplo si situação ida. Ia fale avó Maria ta si tolo ne bemak uang na rua katuazuan la iha mate tiaona uang na rua mas nunca bahare nia husi be boto holamane nia uang feto holamane to nia uang mane Portugal ne be nunca bahare itamak bahare fale. Condição Morris ne bemak la dia la iha sintina ya tau ferik tem que sintina ia malarang depois ami bahare i ami tem que hamos karena ita hofuang holarang ita hamos laos tani maluk diang família berang ne mabe família nudar timor uang ida ne mak importante Anesan ohin tebot kontan liliu situação ia hera ninian atividade continuação saída mo kita halo ba falo nebe dadak ni kari hela mesak hanesang hau avó Maria mesak letona então hoje sexta-feira abang amese lao hori harefala avó Maria ia itane maluk nebe maka haru kau samayo si Inglaterra hodi bele fotutang faliba avó Maria então ia na vamos ia itane tia ida nebe mak deficiência matan rua lahare hotu então ia maluk timoroang ida nebe mak chat bahau de mau ia ne ia deficiência matang tia ne matan rua lahare hotu keras então favor buat tidak mai hare então hau irne taman na lista ba abang nia depois ia tona larang nomos se ia TBC abang ne hau ba fating hat ho asam caritativa hirak ne kari kita bot mos fo ajuda ba vítima evicção foi ndrau ne nebe seita acompanha ia mídia social tene maluk balong ke da rumah sira susah hela ho hang hela fating buat sirne hotu ba vítima darang ne los doni isi hotu tu acompanha social media ia mana ida ho ni uang baloron tolo ida ne haula konsege tumba tamba ia media balak ne bemak foka ona inomos tamba det haurona dihang mana ne muda tiana ba faten selo então itala konsege ba fotulong ia haus hawanoin katak hafier timoroan barak nebe fotulong ona hau koko na fating hodi bele fo limang hamutu ko tene maluk si Inglaterra Australia Korea no timor larang rasik hodi fotulong na fating ba tene maluk si nebe oi hau temi tiauna ia dili ia hera likisa atauru ermera no aileu kari identifica tan ia vulnerável balu nebe precisa apoio usi se identificação how sinceramente la identifica how baseia ba força usi social media Facebook saya nesan plataforma única nebe maka bela foi informação tomak kona ba ema vulnerável tamba
ia Ministério Balo Social, ia Social, ia lista hotu. Só que bahau lá tung hori buka dados ou buka beneficiário, mas be itene maluk sira usa Facebook, chat bahau, condição nebe sira for relata bahau, hau tung rasik, ho itene tulung nebe mas itene maluk sira rai liur no rai larang. Monrio ni hare kono ba poi husi governo rasik. Durante ne Ministério Solidariedade Social, sirhalo serviço makas o insama bele tulung maluk vulnerável sira. Mario ni hare durante ne governo ajuda ne bele to ia tini maluk sira vulnerável kala. Bangira hasoro presidente parlamento ni rasik dan testão ida ne bema aprova ia uma foco ne atuba itene maluk sira. Okay. Hau fiar kata ministério competente halo doni ni serviço. Mas be na realidade karik sidak to hotu ba hirak ne bema ita bolo nara vulnerável teves. Karik se ia superfície. Sidak tamaliu balarang. Então bot ne bema kau halao. Parte ona hori bele ha força ministério competente balo ninia serviço. Atone ha husumos apoio. Karik kita bot sia la bele lao liu keras. How koko ajuda ita bot sia lao. Ho bot ne bema ita iya. Ho dados nebe mais tene maluk sira rasik morsia realidade e mai dedak nia. Dados nebe karik mai hosi CFLDA, CFSUku lato iha conflict of interest ou interesse, conflito interesse. Então ita hanesang ami nebe mak controlo social. Ne bele tumba hodi diretamente compreende, diretamente hare hosi tene maluk sira nebe chat mai. How atu dia net kata how fiar governo halaus ni papel osan testamos o presidente parlamento dia kata testamos 5 semos ihane ami aprova ba itene maluk sira claro karik laona mas be fiar kata sidak to ihana ba karik serviço mak tenki dia klitang o ajuda ami sira ne be maka siap sedia atu tulung ne hodi bele fo diretamente ba itene maluk sira. Tamane may tato hakoto botida proseso birokrasia nebe manarok demais, sistema administrativo nebe manarok demais, to itene malsene hamlah tantia, mate tantia ita sidak beletung. Mateona makito ita boluba sosial hodi fode tona kaisau. Maybe seda ita karak salva da. Moris ni ita salva ha foi maka ita bukan ini sira selo. Salva uluk lai Moris ni. Iya tang informação balong kata o hinta bot temi kono ba ajudu sirak ne. Iya informação kata itu bot mos fo ajudus ba emasira ne be inclusão, emasira ne be deficiência sira. Sim, barak ne bema kita fone ema ho deficiência. Nessa hone alvo em temi kata ema ho deficiência no inclusão. Então, sira ema hanesang ita hotu. Ita ne maluk sira. Só que oportunidade basira mak dalam rumah ita mak fobaliza basira tamba hareba kondisão ne bema sira iya. Hawakarak dihandet kata komraba hanoim pensamento sira conceito hanesang ho ita. Ya fisicamente sila bela lao tamba ya kondisão ne bema sira iya ba. Então favor botida kata sirane la ya diferensia ho ita. Hala koe diang ita ho sira, ita mesa kanesa ne. Iha deto na questão físico ou questão seluk ne bema melekat basira ma ita bolo narang ema ho deficiência. Então ita sempre reconhece, considera na fata yang hanesa ita ne maluk sira ne bema ka. Moris ya kondisão. Dala barak hanesang iha maung ida ne bema kia atauro. Chat mai hau de maung hau ema ho deficiência aing ni hasai duni ni foto mai hau ni video mai hau no ni dia sane hau lakoi husu ajuda atau tortur tane liman mai be hau ia habilidade ida maka loke printing iha tauro to maung karik bele maung ajuda hau ho printing no moso CPU. Okay? Então ne fulang rua tolo liba ia consider consegue atau realiza tamba sasane bema temi bane karung ituang. Hau kuliah kok kuliah hau ni itane maluk iha Inglaterra nia promete mai hau dengan atu ajuda. Então
informação ainda nem foi falei betene maluco, tô agora se dá realiza. Então, hawa caracteres kata sublinha kata emau deficiência sirane habilidade hanesa ho ita. Tamane labele halo muru entre ita ho sira. Atunune habilidade ne besira ia desenvolve. Asa mau indane hawa caracteres se imaruma nebema ia printing shop harekar favor botira ajuda o printing ida no mo CPU ida priado. Bah, são sira nebe ita bot rio halona. São saída tamo kita bot halo ba oim. Liliu ba ita ni malu vulnerável sira. Di actives how hanesa how diang katak além de fo aihang tambane how diang katak necessidade básica né mak importante leo ona. Depois how toti hanaba how re condição uma. Então serian mau betama quando udah betama quando mota banjir flooding então betama uma hoto amela consegue tu salva menisuma kulsaun sirne. Então how fila fali mai uma how postin tia story dane itene maluk ne ema fosa how fila fali ba buka material sosa hoto tia completo buka badai começa halo uma. Então ia tá sitolo halo Osan sirne mau husi fotiu sene be. Ya. Osan sirne mayu se unia salário vencimento no mos mayu si tene maluk larang diak sira iha rai larang rasik iha rai liur hanesan Inglaterra Korea no Australia. Nebe asang idane misang idane fo aihang fo Europa no mos haloma. Hau nai assunto ikus leu mensagem mau nia ba público liu ba timoroang sira nebe ia railara no mos sira liur atu bele tulung itene malu sira nebe vulneravelos ia se tare ia capital lidide se ia ema nebe vulneravel tebes satan sira nebe ia área remotas ia município mensa ite bot ni mensagem ba itene malu sira. Mensagem botida simples mas be bolo ita hotu maka favor botida ita na fating fotulong. Bahaw ni maluk sira ia rai larang, no mose rai lior, ba governante sira, karik hau kuliah fila ba fila mai maneret, karik hau ne proposta ba imne mezaleteng, karik favor botida prosesa. Tamba parte usida ne, maka ita se fotulong ba itene maluk sira ne be vulnerável. Bahaw ne maluk sira ia Inglaterra, ia Australia, ia Korea, no mose rai larang, ne be makare video dane, favor botida kontakto mos hawatang atau bele recolhe e menia tulong sirane hori bele fofale baitene maluk sira karik sila bele to fisicamente sira bele hanesam bai bain sira transfere mai hau hori hau bele hato ofale baitene maluk sira tau mensagem botida maka hau karak dihang antes da taka dane maka na fating tulong malu tamba itene malu sine persija se imi ya bot rumah nebe mak diakon agradece ba mori sira ne mai be husi 10% nebe mak kita bot sira ia favor botida suling fale betene maluk sira nebe mak persija liu husi hau ou diretamente ba fale sira. Obrigado. Agradece ba mau Rio tamba bele fahe uma experiência mai Timor Pos. No espera kata kita iha inisiativa idane bele fanu itene maluk sira nebe laran diak sira nebe la consegue to iha itene maluk vulnerável sira atu bele lolo lima ka futulum ba itene maluk sira nebe vulnerável tebes la os de dia capital dele mas be ia município no mos ia área rural diak maluk sira idane mak dadalia balorong ohiniang hau Deolindo Guzmão Saver ho equipa produção acessão o sítio pode ser obrigado.